Era ena rishata iroroki ntae tenkarna Yesu iltung'anak pookin laadalta tena mtandao enoolong'. Kaipoti nanu tenkarna ajo oloisula nanyorr Yesu maibelekenya. Kiata launching nikiasita ntarikini 21 olapa le naudo te kanisa najo ne Reverend Zinja. Ijo kinyito laarak lenduata ina launching. Atadua oltung'ani lang' ojo Maiyana egira aarr enduata ina launching nikiata. Naa oltung'ani oshiake oarr induat oltung'anak. Ore apa aikata ake piilaunch entasat najo Neema Faele naa ketaara apa enduata ina tasat amu eewuo apik launching erishata natii apa ina launching ina tasat. Nikintoki naa taata aaku kiata ake tenaolong'. Ore ng'ole ake piining' ajo kiata siok ele kijana ojo Francis Washumu nekidol ake igila alotu ariku Paul Siria oltung'ani ojo Lazaro Mwelel orkulie kumok oleng'. Etii apa ina siai ang' ntarikini 21 netipika sininye noololo aranyak loo Paul Siria etipika sininye nena tarikini ake natii nkulie. Ore inoolong' ejumaa ejing' ninye enaang' netii sininche Rombo. Ore inoolong' kiata yiok osirua tina kutoto neeta ninche naning' ajo keeta ninche crusade naata inoolong' te town natahere ina supukuu. Nayieu najoki iltung'anak pookin laadalta kesidai asa nai enilotu nai aaku enilotu aaku iyie nai olotu aaraki yiok enduata. Maita nanu Paul Siria tentorroni namaita irpasai otii ina anisa esiai maita tentorroni. Kake eng'urari ake amu iyiok taatoi etejoki apa elatia nainasa manyit. Neeku ajo metamayiana ntae Enkai. Sisi iltung'anak pookin laing'orita. Ore taa tonkarn naaji Francis Washumu olaranyani losinkolioitin lenkisisa. Esipa oleng' aata nanu engoro sapuk oleng' tiatua iltalai aning'ito emion. Tenteraki ntokitin kumok naitamisho naitaasita yiok olchore lang'. Esipa oleng' aidim najo nairo ajo yiolo Maiyana naa olchore lai sapuk oleng' tiatua ilaranyak. Kake ore kwanzia taata ntokitin naasita nemesidan amu kai naa aiko paitoki aikubali ajo olchore lai aanyu ilo lainyalaki tesiai amu itu kitoni airo nikielewana peekirukokino ina toki entoki ake duo nataasa openy ghafla nikimaniki ake duo yiok idipa ataasa. Nayieu nanu najoki ntae ilaranyak pookin le Rombo nematapal ena toki naji olom torrono naleng'. Ore torrono olom torrono sii enkiba e maendeleo. Kanyoo piimba oltung'ani maendeleo likae? Kanyoo piimba maendeleo likae? Entung'aitie iltung'anak oidipa apa ninche aataraposhoto mailepunye kulo pookin loltiren amu nanu taa kilaaret baadaye. Ama enilotu aing'uraki ilo tung'ani ilo Paul Siria aing'uraki meeu aas launching tentarehe naa ninye kigira yiok aasie kanyoo imaanisha ina toki? Kanyoo imaanisha ina toki iltung'anak lenkai? Yiolo ina toki naa enkiba nee yiolo sii enkiba naa oltau lemeyieu maendeleo likae tung'ani. Aomon nai nanu ntae maapiti enkeju nabo laranyak le Rombo amu kimbaro naleng'. Kimbaro meeta eninko piilo alo aitaa olchore olikae tung'ani lorkulie polosien amu mekiyiolo oltung'ani enyamali niata nanu ake laayiolo laaboitare. Metaa aomon nanu ntae maapiti enkeju nabo. Ayieu nai iyie naikilikuan Maiyana. Ira olchore lai oleng' naa eniyiolo. Ore pias launching ino edukuya naa iu airragisho amu keheer inakata naa nanu laateyiang'aka ntare naayiaraki. Iyiolo openy. Iyiolo metii itonita iyiolo. Nele duo taata iyie naa iyie olotu ng'olng'ol esiai ai. Niyiolo sii nena tarikini apa nekitipika ina launching ai amu itii lootipika. Itii. Maarita nanu orpastai namaarita Paul Siria nemikiata irkulie aranyak pookin ooboitare. Kake ayieu naajoki iyie Maiyana aatung'uki olarrabal lang' Enkai. Ashe naleng'. Ajo sii
ashe oleng toltung'anak pookin oodolta kuna tokitin. Yiolo kuna tokitin naa nena CD-ni nekindim aitau. Metaa imaanisha kuna mekure kigira ashuko siadi. Kitumurishote iyiok. Ore nena pookin nikinang'are nikiim ake iyiok. Metaa nena etaa tayari kiponu ake aaya enoolong lootabautua ilchoreta lang looltauja. Amu etii oshi ake olchore lenkutuk netii olchore loltau. Kigira iyiok aikaribisha pookin olchore loltau peelotu aibung iyiok inkaik peekipuo siiyiok iloshon oloshon. Nitamani siinche iyiok peetokini aadol iyiok anaa lelo oogira iyie alepu aau enakop ang amu iltung'anak lolosho lenye siinche oilepunye. Metaa aomon intae lelo shoreta pookin loltau lelo fans wetu watu wawe pamoja siku hiyo na sisi.